Well, mine goes tigin Trescal, tigin Makil, Dua-dua. to one nation. Well, I'll get a much video. Now, with Toscosai, then we met Nagawa, Coxakin got Capella. Katagana Rose, I could have been we met Nagawa long mediti, might go get all the two sing it. The Meticat Fatnameta, Namnast, like, share life cashing it, met Lascosana, they went to go up in again. Share your met Lois and get out close, get Facebook in the go up in again. Tigin Makil, Monroe, Louisiana, Tigin Trescal, Ken, Washington, Lipan, we go San Antonio, Texas. True Coxakin got ke Belching it. Kada sumnal tigin Trescal and the go. Factor she cash, Akula Perunan, Commitigate the go, Kada Sang Pelana, Tigin Makil. Tigin Makil, Kumgula Malap Cartum, all the chasing, all the two sing Akula and we got. Kumfaga. Kula kaksakin kachi mo las kewa. Kula ke ko mai la si kitan kain be. Ni guest alin la ke kas mo lal. Ram ki. Kula malak. Ay met na kewa maasan. Kula sin mo tan jasin kul siya ko lain. Sa kasaposak melutut mina sis kewa. Kula. Kula tigin. Tigin Trescal. Right. Kula malap. Kaksigin kahit nan we met work ngayon. Inggan wala aksen pa nga clock kel tu singi. Kosma uchaktarian aglen kos kaksigin kahit ke mo ulas kewa. Kosma fataka. Ana met si we asma taka ligia kamensi mit ngan. Kula la mataka Washington me. Alana sa sakin taka luman. Apela ka te floka nang sila ministry pa rin kolgat na ke iplan. Ostikat kasagat ke makatash kya Mr. Lipan klamalla pelang flock na room tikin makil. Kula Malap, Tigin Trescal. Okay. Why not tigin Trescal Lakalam Yene, compare OC. Kadata na ke me, Pokermin Ikestalasha, Inkating Pen, Tangin, Nakada, Sumna, Tigin and Chick Tongunan and Allah, Nakum, like share your life casa. All right. Kung naun sa ko kalupa may takangan, katasam nagka-program ni Kesla. Usiya unin cashin kong lowosa, takoyang natasam na tigin Mekil, Monroe, Louisiana lang tagay. Rala proy ni Kesla lash, nakatasam na ral tigin Trescal. Tigin Trescal na taga, wala kadakalan me kaya, son sapta tolu, fosingalan gos na kalungan siya, na taga akataya na ra. Ikesla gospel lal son sapta tolu ako na, maluto dila taga. When oil lang silang got kaya from malap tangan lan got in we got ke all the two sing the tigat namnash ispela tigin siya una kat like share ke pension but tas ko sa kung kulang malap ka man Well. So sis ko mi gadin daw ke belching Well, bato ko Sing it. Ramjit tigin meki Kunday kayo Ginagil kilang ko siyem.
Check it out. At bisa ang nalipat. Mr. Liban. There you go. Ikin alle fall na pa yung sungon na kaya ko lutusin Broy, kaya mat na kayo Broy, continue to Broy. Katulang malap nagsisin yan singan. Kamalasan tamtal yay ko. Asunod ba fence na kaya alu lan met taxi sen taxi lalle alle kaksakin gat kaya alle fukuko. Met pelas finansan taxi to any kaya Wednesday alu alle usi edification si magat palakin kaya cash mo lan gat. Alle su kaksakin gat.
Ang pelchinge finchi person su kuma kum in ushepen alla ke pelchinge to ko yang na da sum na ke program ni keshla. To met pas ko raga kula mallap ke um to ligia prosem na ke pelchinge. Nga wei tamla wiashne na ke len ko wos ke pelchinge. Tu Warringston na kulo Papa Remos Lifai kulo mallap tu Papa Remos. Allah cuma marsia do ko sai siena chelos. Kenya Charlie Tamtail, kulo mallap. Tanan som na som. Kaya el tram na simtigin. Tamtail kimye cheluk finan kuwa mafade tuwo be kulo Kenya na matagal gye pray meda pangan chebe bako nenalify kulo mallap. Kulo mallap. Digin kau should tell us not much malum del ke we perfect kulon chin met map to go from na ke pelching So to ko nung yang jam met. right jam ko tigin makil si saklu tigin makil Kulo kaksingan. Kulo ke patunang uusye. Unso ko masangi gesta falki den pro. Pel na kayo. Doesn't matter kung feed mo isa feed mo na kayo bonjo kung malkan line pro. Pel na kayo den pro. When elba for second mana kayo is the provider, is the controller of her life. Ngayon naktanjak ko el kipel natin yung riskala dito si pela. Che inaras lagi spare tire si. Kaya nakatinal nakatsoto. Unso ko alay kes talin na siya. Launching met na kayo matakakulan bilangan. Tamna sa nakuslangan. Click like, share. May kawaklaman in mind to kabawikat. Launching met lang gahin ko nyo kaya ako lain ko sa pasak malutot niya kitan kain sa aking kes talin las bising niya. Pagka mo iyafinkat matawa kilena, kigastan ka. Hindi nga ma trintikal mata ka na ki mata len lasa. Dapat pintawa ki malan ka tapang ka rin wikat. Kaya fast na met sinakan laki wamangan. Akong kata ko, akia fal gestan el na ko yun at ayan pinakas ko. Kasi agad kilena. Kaya kulo Kenya digin pangan confirmation na ilfa kemen kulo mallap kulo tigin interest kal kita usut pelo Makakilin la. Tingin makilil. Matalin anad aden trailers ko mobile daga kengan pa eh. Tractors ko kaksigin kat la ko maso ye ko daga wikat yang. Klo malap ke na silipan ko alue Sentex ko ya. nga ano lang pastor to ma syntax kaya kulo mallap Cash ya la siya. Cash. kat kaya sa ulo ngayon sumaulo As kulo one way. one way out Malap kaksigin kat. Na ko sa alue Sentex nga siya unso ko ma maso ke alun Wednesday. Lala Mr. Masay kaya da mat ngayon na mayen katsamram ki saksi kumram ki saksi ki mante ya na bana nga me kumasyen na kay wasin ka wan mat nga gan long gan long
Nomalap, mapapanganon sa akto. Siya. Ilo malap ka unsukungan. Sila ikas insias ka dinako lang nage. Tinawo mo tagal tigin tres kal ka din pel. Tigin nga mo kadusye pel se fal nage kadin som nage program ni kesla ka fika. Kal. Fast na met. Nagadusye unsuko Lars metkusai insan kesla program ini kesla lowosa. Tugun unsukungan kita somne Monroe, Louisiana, na tigin mekil, dan taga Kolkat kaya pro ni kesla. Amnas wikat. Kaya, kulong malap, namnas, katsumnal tigin mekil, dan taga ikesla lang na kaya pro Katsumnal tigin mekil. Tigin mekil, kulong malap. Kulo kaksakin gatke mo ulas. Kinanang asa katake ni Nisela. Ben lasa kam dawek laske telegastasa. Wiyake. Kani proe. Dem kat pagamadan. Kat mo ul si fan na las. Siya rin na yokle langkalang pakoteng lum na siya. Kalum yok. Ushngek. Kum sam na maurek na kilangsilum. Lang si kawul lum na siya. Mayita kat finne. Walo si wastain paske malang silas. Kum sak na eche na siya. Pel las kitan kay na uliya kakilian na kinfulok na yun. Babakalang kataka na yun ingusay kum aslum yaros ke program las misingi. Matawak lan program las katsikain makina. Wangin ko las si fena. Wangin ito las. Katito la pel na kiwa kumuikat fasa. Oye na kiwa makat fasa keo. Emang taka keo oye mu. Wen kumuikat. Katay na mama ito kain aktikal kali. Papasya sa kamakunesin kakak peng musingi. Kumafasmet likikat. Inakfilya na. Katakilin ki matawak lan program lasa. Finni fa kya. Takumsak na siya rosin kain taka. Takasto min pakiyak. Pakiyakalik na pinfelo na po. Katsamal ka lain pray ki may puyes mamatay na asur. Elos mamatay manasla. En elos aspuy. Elos sesek na posek ki nanakla. Sunda syukum. Elos sepe ma karigin mistalan felo. Katay na o iye ma inanay kum kipel singi. Ikas na nakbalos kiwa. Kalas kiwa ni kain syukum. Wain kum makay na. Makain tupukat lagi katay na ini nalas. Babakalang makunya sinaraw kipel singi. Fakas kastom. Katay na kumin wikan. Takan nila kastom na kaya alas. Kadan fakalikin. Faam na nakimalang silong. And siya na tuwa matakay na ako la. Yung kanin long. Siya ka nila. Incarnate kastom. Inkasya kat kiwa.
Kimatangan mo itlas fin fela sige. Takiden kain fast kimalang silum. Akos kum. In mo ulkid lang si. Takum lang si kat. Inda ka na kay malutut makidasam-sam kiningi. Kung sa pa mawen si fan na tuminta ka. Si finrak sila kat mo ito. Ingkain aulia. Elalal fungi. Kisan lem. Lord Jesus Christ sa rolay na. Basta si kat. Kiden makanya small. Pos mafal kiden siap shum. Saka dito na kung lem kat mo si. Arok mga asyum tari. Anak mo na session on lom. Inwi kat ki program masa. Ak misi. Tahoya na gawa makidara ingi. Inwi siyo na shum. Ako kat le. Mayroon. Pakakla. Inanda na. Shun. Ang silom. At prayo ingi. Alal fungi ko. Efliya finalang silom. Anak mo na speak at kimisi aklar. Kinwan na do. Lemsifan Allah Jesus Christ. Amen. Age manakay wa amen kulo ka chicken kat ke prain gesla oral tigin mekilo. Ngaita lail panangail kasha Monroe Louisiana kasha Spain deliver. Naro ke belchinge kat schedule la panangail evin artmache makum ke fat in metigum song gigata tigin kata usot pela pena in chekan na pena ako lalom na auditu pangai pela nagat faushel ushela tigin treska finko Kulo. Kulo mandap. Kulo kaya kain wikos ke kaus kaklan kat. Chekan langan kain wikos ke lo tusing Pelo upe. Pelo fose. Paste mama tako makat. Tena mata palakin. Ay na takain. Alana akmakuy ka. Akpos kaya ka. Takot na kayo bakyalim kaya kadil lang siya kat. Kat fin si pe na pangon mga skolar. Na makita sunilya. Kat fin lalal fung. Siyak sila bratan mi kat kaya. Na ila kasi kat inakusasya na siya skriw. Narang anak kayo kat kayo kulo malat ke aslos ke auditusingi kitan takay ni samsam kinjastan kat takay ni mga kain samtak ko las pasinyo. Kulo malat. kulo malap tigin ke arulong kumta ka kumle kishen pro ya wisham singan central na ke lang si kaul si matigin treska let ka phone ye ke marit last nam auditu or metigi me som ni ka tanga sang pela na si tigin treska len fact la si ka sa nakay gat kay wa agat fa fast na tigin treska kum kulo malap finko Well, glamalap ko spak kayan, aslo sanash, kikasalan gat katanikil tusing wimet wiyash na kayo ama katakilin, ma just watching na si ma sa parsek may faklo nga alana me dear to us ala yok si belasias kat sa sakin. Nga kinasyaksyon tigin mekila kum lang si fast na mit ki makatash kya ka faka di loman na ki situation loman gumaşken kaçıncı günde tafayla internet loman. Buka ako loman. Kulo malat tigin dari kos fast lamit. Kulo kaya kain kos talangan takawi kos nagipel sinyo. Pinawo nagipel fast napaskiyan na kula pe. Nga mga asken nga kuflawi patle. Okay. Nga pali. Kulo malat. kulo Well, kakşakin kat kita kaloman. Nakin akalam ya main si usi keklapel file kum deka. Main kan safan sali ka di ka yorak sipen alom ngan. It's a great blessing. It's a great blessing. Me taka tanangan ke shojulando kingen na ke kanji mapapala uya nga ke shojulando ka ba nga na palike play ko king ayan na. Ara lan la isha siya nga kakşakin kat ke kan taka ke tusinge we go os. Mulu to ta siya nga fast met ke April and singaul
Kader lang si Feloinge, John Dole singalon ko singalong ulsi. Na book singe, ka leta singe, ka gospel singe, nga fak mo gospel singe. Akademia ke scholars ke mo aling limikos ke yang ul simla finan Ephesus tugun masalan Jerusalem. Masalan Jerusalem nga itnga ul na pangan John el exile som na Patmos. Panda winis mas la revelation. Na composition ke me gospel singe Aşma se eklegata şikliki gospel tolu şaya. Meto makluk. Nanen meto makluk. Meki gospel laldala. Anayin şam gün pe auk mama aşır olu şata. Ensi mga taga keki gospel singe nga. Sangna epayapalayın kain akata yanaşiş. Nakatfin sumna ki John Longol, Fostolngol siya. Akkalemi akşipen simle lan buksenge. Na fak mo Jesus lara pemwen pas pasimutan mo tamalut-lut at yan asim na in puksenge tasak tamay ng asim na takos fakan lalalfung ila Jesus pa Christ when na din God at akil lalfung ila wasinel kos fakan na ismol ki tolu ki gospel singing ake usi siya pangan John Longul Fastongul siya Akluo, taga ke changing alan gosh, fastong ulal gosh. Fakoinge. Aok, nga taga sin baba me, credential lalabangan, nga taga na fela, einge nga somdiki fela, som na yurin baba. Na kisa fla singay understand gospel singay aba, aske chance apta si, fasingal luo. Fakoinge. Tasakta, Aşkıdaşın mıyda esel elalal fungin el. Kemainge elara taylosin kain ekle talik na din gat. Ngake usi kitolungan na nakalimya na ke gospel silalinge. Na week luotarye kadala sham gün ke tabernacle siya. Na yan siya mga taka na ke composition siya penange in caption na ke lomnuk siya. The yok na nage articles it koshmandin me lom nuk siya e nage sap ta ke puksilal John ngayon nakatawa ki masi metan ki gospel siya ngayon approach ma John el relange ilaro na ke taklelan article ko furniture ma on ki me lom nuk siya ngayon nakatfinlo ang nage sapta semit ki buksilay nga shamram ki present altar of sacrifice na ba fak ki John siye faslong ulyan fak mo lam na din kat lensi tako John el dialek Jesus kilta ka na yurol el fak liye lam na din kat paingo siya lam akuluklan felo nakatin fast na mit na ki sapta tolu na shamram kun na ki lever siya na ki aknas na siya renewal siya na bakat shamram kun kaya ki John tolu fast may ko siya mafak mo except a man be born of water and the spirit Jesus at the book of fact nga fact na po en assume el si siya el 20 Jesus tage kof engon el kufla na ilyak na into ko siya ilangat. Pala Mr. Lipan nila kataya kaya. Nakafin som nage chance up ta akot for son ko os uskat na nike siya di ka matamal lipan nila kataya kaya Victoria ke showbread singe. Na showbread singe sam ke may mga M&M. Siya pa na kage sapta on ko ke John. Fastam ngal siya ka fin sapta akot for singalakos. Sam ke living water. Isam ke matayan sige well siya. Na pa John el fak ke sapta ko for singalakos mo katay na may tsendim ke kufsima nga fasang na sil el vatia na sivil be mal. Na kufsima nga fasang na sila eva eklesionon in kuf inel. Siya fasang na sil kufin mol o ebe mol mabatbat.
Naki chonon gosh. Waslam malsi masam kun naki living water sing naki show bread ke mungu emanim sing Fact ke chonon gosh waslam malsi mo ngaba bread in mol seta kain ka me katena met fin kang bread sing elvais mol mabatbat bread si se fa sang na sil be ikok siang asang ta fella fa kain mol Fasta met ke sapta algus na keia. Dikat kapsha sapta na ke conversation la John na ke tackle and furniture nge. Na inge na katsum na ke cold and candlestick. A John eluskat el fact mo, I am the light of the world. John algus fasing a luo, I bet John ya fasti mekos. Chia kalim lan fella. Na pal fact la chia vil pe kaskas, na sin met Pharisee fact, nga kalim lan fella, katay na met siya fast tukuk, fast kalim lan muljerol. El vatia na fashin los. Na candlestick si ben nge, maksang kilam nge, John ya fasimigor fact mo, king ars fella, nga kalim lan fella. Na sapta singa lakos, nagisingolon ko sa samram ki altars in ki may kaya Na pa may kaya bakat fact na ki Praying and pray. Prayer like a fragrant incense when prayed in the name of Him, our Lord. Nabatchon singalakos was single dolun ke singalakos, o best chon singal ongos was single dolun ke long akos in samsam ke me golden altar singila ana in me keng bang and the composition ne bagat kapsang parallel singing. And a fact Orakatay na mako siya kainek, tawalan lang baba fa akademi yakin wen. Kosfin siyak katay na mainek, nga faro. Kilen siya tako, kosfati siyak katay na ma. Nga fak na pa na siwos. Baba ele fa shot na siwos, katay na mako siyak sil, ke inek. Koso na siyak katay na mainek, siyak egos wijs, da ingan loos we arla na yok. Na uskat me na ke, me intercessor prayer lanlem, ke katsam kin mo, fail siya, me lustre siyam siya lik, na arakat kan liya holy of holy siya, baya katay yagi kitchon singalit ko, sa na phone na. Yali kaya sakat kan liya. Na sapta singalay ko singalia, Katli Calvary. Jesus is the of covenant mercy seat. Naki katli covenant mercy seat covenant singa na mercy seat singa papel sima usukyak sha na fin kafa sha kela si fena. Se usina sish naki sapta sima accept singa sapta longu singa artfaloko singa. Na taf metigi flogo singa il flog na rin dapat na maela na pak kadak kalimila elas lepo leyot yorol. Na si pesir nga si masinga ya pa inak kalimila mama ito kyang na sin Moses Tena tafung na nikita kanyan article sa pa composition ki John da kay nakalimila siya. Siya ta ka na siya la John il ta kay sham na sin general audience pal ta kan sam kenge na nga tuin singe na bisali ban bangan context si mga kiusiki ak tawag singe ma flok na yun pinaas may fact pinne na ki mako makalimi ko yaman tafu yan pinamasa pange basta met Lumala, malita ka sablay lang na pay I am statement it course ngan. Manay furniture ngan, na ke entrance ngan sum na to most holy of holy na alam na pa context ka ngayon kalam kela ling temple singa nakpo ki mangan sonil tagal na ke me gospel na I am statement it course kum akate yangan na ke furniture ngan to na kya to na pa shal ji makum dikiyangan nga tana long context singa nga true katsigin God I'm learning na wana nga kalam mission pastor toy ke al tuyat parela context ke gospel synoptic gospel na ke mangan usia tanga pella nga kasil kya to na pay kung kula malap tigin church kal na ainan sum rewind ya masinga silba takal diye
faction ngan alle kato na pai alle kulo kakchikin kad kulo kaksigin kat na kaksigin kat flok not pel ngay usia on suko lan met wiash ngay insang kesta kay nila so akat fast met ki men jingi manaf todo si gan usia met wiash sista klok nga davong lake usia ngay me an we kom aglen bet tam tal tigin akla galen met lash kan met kat fast met ngan tigni tatagal get mira kom kulo man lap ke asloman long lak na shil dam la jiwiash ngan alpe taman frank tuo shil lo man pe kulo man lap nga aklen ko was we met flash na ke ma we kat pen la tinal ke kamenan kulo ke aslan met na ke wa sano tigin na siya kung sukumal na kulo talpe Prakali Nathaniel kulo malla Barcelona was on yok na pressure pe at kena ispela na akling ko was pe na sano masitikin na usinge well glamalap glamalap tamtal Terry kung kulo malla ke Arsenal an wi ko magalen met wiash ngan sing it out. Kas kapeni din pangin piang ya last na ke background no lekin And takal ucha ko kof na da kata fix match na Endaka. now well glamalap kulo malla unso ko ngan maya ke alin westea may cross me pa sam kun ke me wixing e nara ke malorella katera fuka ka din lang si met wiesha fin boy ka tita masikyak ke crucified ka crucifixion chilan when natin God when kulo si fan na natal nge namalutut lasha ana ko si taan taka ke John Dolu fa singa ulan ko fan in ke longol sie an pa me kattaka na ke si fan fak makadel lang si fellow nge pa meritan na ngako min kain ta kain breathing na ke Bible nata siya at va asnamet fin pa nga kanu si John Dolu Mr. Liban, kung kan di siya klok, manu si
al John Dolu wasingalon kors na gelongol chi ba dashkia malutu chiloma ba sine ke singa leme ko re na bange kandang jenge akalemila the card long si fellow inge ilesi when si fon na natal talos na kay wasalalal fungin el fatia mise elos va ace mo mabatpat the card el sa poema win natal in the mall in the nanan ko in el sa poema win natal in the nanan ko fela et the fela in ace molgel Katena may tsalalal fungi in when el tienanan kayak. Tajakta. Katena may tsatialalal fungi el nanan kayak tari. May el tialalal fungi in when si fan na natinkat. Paing elaman nanan kasi kalem takatari na fela emeta elos lang silos yokli kalem siya. May nurik malalo sa guluk. Katay na may tiyara makuluk. Ito nga kalem. El fatia taka na kikalem. May nil tiya lang siya urik makuluk lal indiyayak. Katay na may tiyara mapay. El taka na kikalem. Tayin kalem lal. Tayin kalem lamay laro. Ilarain akos God. Na pangilusian me richi mga kain akatay yake kawi ko was kekelen misingya naknaswiya kataga ni praila ki merita kaslum gat papatamarsin kashaw siya kumongyang naketari inoya na o yesima kumongyang nakefoko mold kake ayep na shesh kikataka in kain kalngya ke kaslum eis ke kaslum Kaslom je kain volok na yung busya. Katalal fung ikewen kulo si fun to Jesus Christ. Kat papa kat ng sesyon. Kumin kain ikasta mo tanin jeske mulutut. Sima kumako na siskel tu singi. Kainem katalal fung ikom. Amen. Kulo malap nga akalimitari na ki me mga akalimitari na ki shipin gospel singa Siben sim lan gospel singa napakataka na ki me the kadil lang si following ele si wen kulo si fun na natal inakalim ye lapan lang si pa samanyak nge nara katfin tai vin do it kadin li the entire gospel comes to a focus gospel na fon singa kat kan focus ki fas singa the kadil lang si following ele si wen kulo si fun na natal gospel singa kat kan focus ki me fas singa kalmian ba lang silan kata de mana na sin me usi masiyakle etepe mana sin medicina it is offer to the world afin fell on the phone na nagilang si silal nga it's not static it's not self-centered tinan ka kesifena masinge kung we ka din we orek magkikasing outreach el reaches out na el draw others in ki o yasingen anay nas mga simakat pa pattern of true love sila kataye ke inorela na ki o yasingen love relationship singe konfin lang si metse wiyom ka metse kalmian pa you are willing to sacrifice dearly for that person pa sikya ke wen kulo si fan na natal nge ilana shepherd chema mi se ke shipen
sip natalana. You are willing to sacrifice. At sam ka nag-Levitical system sima urik magunyak kuswa na ke inakalim ye shishki ma si matagal ke sacrificial love si matagal nakikat sam ke sacrificial love si ngaya ke lang si ma kum lafakin kumle el shikein kain somte orela inalan kasi makum lang siyan. Nara, bakit kalim kim daw klike swal sige da katil lang si fellow ingil ese wan si fan na natal. Da los na kayo sa lalfungil fatia misya o los fa es mul mabatbat. It is set out to rescue those who had no hope of rescuing themselves. Siya si mga na falayak mo at tikain mo uli. Pafasikat ka na siya. Inakalim ila kat paid dearly to save us. Kat pabatamasin ka siya. El muli la molusin nama. Perfect emita. Ayes emita. He gave his only son. That's the highest price he could pay. Nalabasin ngayon, na offer siya ngayon, maurek na sielos na kayo malalalfungi. Mekan malalalfungi. Tikal me pa, it's an intellectual agreement siya. Na mga kumakalimi mo, Jesus is God. Kalmihan pa, it means putting our trust and confidence in Him alone. Lalamulikatle. Nga kumindikiye Christ ined ba kolkat na nagimungul siya ngayon. Plan of salvation siya ngayon. Inlalal fung ikaywa na kikaslal. Ayin kan lalal fung ipekikolal. Nara, when kulo si fan na natal ngayon, il accepted our punishment. Malakumpa kalyeise ka may kayok ma ilafa ka na lasivena usom na vinsaksinge. Ilso mulela na pakakalimi mo in mo we would not perish. Mekanin perishingan. Tekalme pa it does not mean our physical death. Wait na kayo and will eventually die. Pangen nakio yesing akalemi aklamulan mitmita Lois mola dala faloki ne anan shikarak siuda kamusyo klongo ulsi bashingina nara ke akalemi ak nake physical nake mija singe shamran ke physical death singe ngako min teshu kada shun the kadin teshun spiritual death singe mayen el shinga ako min ta file lakel nara ke o yesi malorella me usina sikne kana shumne those who believe elos na kayo malalal fungi will receive the alternative singe the new life that Jesus bought for us by eternal life with God. Misha silangen mulila. Nara, kaya kalimiyak mo, me, the kadil lang si fellow inge, tena mwetse, kadena usi, ilese wen se fana nadal tailos na kayo siya lalfungin, fatya misha. Alos face mo mabatbat. May taga kilalalfungi. Siya uskat me na ki, me fasitakongan. Met na kewa. Everyone is under God's judgment already. Makime kat born nage sinful nature siya. Na masima akalimiyak nge ba makulu ka specifically nga kung vintalalfungi ki wen sinatal nge. Nafafak mo
ke chonjing alon ko fosya vak mo tafung le naklalos ke makuluk menelos tiena lalal fungin nga na context ke abange rek malan nga na akalimi mo nga ta tiena fact maingin na siwos ke matawa kya main nga mata euro was tajak ta inge nga som na euro siya sa payami e wangin siya siwos siyak sikla nga som na ye e inge ke nga fakot na siwos in siwos sisis la ke asur tajak ta nga fact na pa na siwos e wo na siwos la nga som diki ko was may nga vinti som ngan matalet ye taka na euro was in kasha ko was e nga vin som diki ko was na nga sa palma na euro was e pel si el taka ila fak pay na sinwet fela la aru le na tafong na naklalos ke oyelan makuluk e ki masi was e ki nanan kalankat na para fosya mga ritipiya nga masanga kataya ang tafong le na naklalos ke makuluk menelos tiena lalfung inga na pa fosya nga mo the kadel tia sa payama wen natal inta nanan ka fela the fela inta man kain kala masikal kinte in the ace mode nara oye singa ta kain akalimila the only way to escape the condemnation pain lalal fung ikat Jesus judgment singa nga kumin kan fastliki nga kumin lalal fuki when kulosi fan nantin kat nge ki ka chamram kin de ke contem nge tak ke fo singa nge mo ta ka del de spama when na dal intan nan ka fela o to fela in the ace moon na ace moon singa pa to save it he who believes in him is safe from God's judgment nara kelan ka ata pa akalim ye kelu pite tolu fasya vak mo lem ka el tia patle na rama el wole lake ona ke kata mo etan nan ka el mong fu shesh na siwos mo el tia lang se kata na mo etin tale el ke na mo na kay wine for laliki makuluk lalos anesta win ma singa ke share screen singa ngan vas na met ke akta yelaka na ke ka cham ke gospel singa when we consider ways to communicate the gospel masimay na nanchi koma pa ka chone ke kat met mariti ngayon pa kadin fashion file ken limlash in mo oye nga te sikyak ma oye ma sikyak na selos matelalal fungi mayen met matelalal fungi they are already condemned na iplak kum ke pa nga kumin kain ora oye ma pakatarang inkan fake ke mula singe inkan panalos na ke maswas pae singe inkan samram ke lalal fung in Jesus Christ te lalal fung ke oyelan fela ka mesi mama es lalal fung lalos ora los patatang na ke oye los nge ke nga kom inkan share gospel singe na sin matwiya siya nakatin share with love long sila siya initay with Christ. Kadin kain willing giving up our own comfort and security. In met we aske kain diye la pay la katlang selos na kadin nakalemike me o yanorela lasha. Na fani natin taga na ke fasingalay ko singal yasinge man flow ma me share screen Fosi kasten ngan chik adin die skala ko ngel longo fa ko inge ko tena mo chalal fungin wen el tienanan kayak na masingan bagat akalimitaria kat enena in lalal fungi wen kulosi fanan din kat nali masinge pel na kat li kasinga tajakta analen nullify mama ka chamram kun metnge
Nara fakla tarak takate may chat yela lalfungi elnanan ka yaktari. Na parang contamination singa nashtari. Mayenel tiyela lalfungin when si fanantin kat. Na fasingal ya fak mo paingil laman nanan kasi. Kalem takatari na fela e may los lang si los yokli kalem siya. May norek malalo sa kuluk. Katay na may tiyara makuluk e siya nga kalem. El fati ataka na kikalem may nelti lang si urekma kuluk lal in liyeyak. Those who trust in Jesus have no judgment awaiting them. Pakalimiyak na ikifasyak sing alalikos ngen. Wangan na nan ka na silos ma lalalfungi kit Jesus. Kadak kalimya fulfil na kalimya ke makto lulong alalikos long ulya. Makuluk se fan na matikan nakmas na si kuma pa makuminti lalalfungi ka kaskoking an matal. Nara fakla en na mede sikyak na silos matilalfungi. Eldal have already judged for not believing in the only Son. Nakishamram kun naki kalem singe. Fakla elosma me matayin makuluk ngedelang sim taki losha. Mafakla. Kipel si makalem singe tako in kasao me. Ilak kalem ye coming of Jesus. Naki coming of Jesus singe elshamram eltakata na elshamram kun naki absolute truth. Elshamram kun naki condemnation of sin. Panaki judgment mga kalimya. Iltaka naki kadin guidance for our daily decisions. Kadita wrong from right. Naila na in illuminate. Kadin ita kadin matawagin shuk. Naki malang silan kata in yok. Tragedy si kipel si makat for laliki. Masi makat papail. Sige me kashikat kenge. Napakalimiyak ngila. Anay losin embracing darkness. Liki na kalim singe. Na si pesingan pakalimiyak ngan. Mayen makirek makuluklalo sa. Edal siya nga expose yaki. There is probably no more painful moment than when we honestly confront our tendency to love darkness. Nara, kita ka kalim singin ka sa uminga eh. Kalim to ka tari na fela. E may talos lang si los yokli kalim siya. May nurek malalo sa kuluk. A kalimiyak la, the Son did not come to judge. El did kain tananan ka. But in the light of his character, the sharp shadows of our sinfulness stand out. Kina oyelala. Nakatngetang naliye, nakatsifa naliyak makuluklasha. Nasiba na kalamila, katala ship-shiple, mwet masang akalim mo, lang siya mata inan malosha. Mana kayo evil deeds, mana kayo ma katluk mekuna, kale mapaisang ikesta na siya. Tasakta, insulpen na fact, elos malang si makuluka, lang si malos, en los alikina main kalem. Tasakta, ke kalem singa takatari nga, evil deeds katkanita, katkanitang liye. When kalem singe kasil tako in kasao me na fela in kain be the light of the world. Pasi article ma akademia ki tabernacle. So the people who want to do evil must do it in the dark, so they cannot be exposed and God in the heck. Pangan spesira de langsi nga makalem when evine ash kalem singa netolak mama expose ye mama los ship na ke kalang sim ta in modin los singa na so uskat me na ke fa safla singa pa fak mo ekatena mo chara ma pai elta ka na ke kalem mo ta kalem le
ilara in akoskat. Ki context si mga academic malutu chinge ma siwas na kayo kalim na mitsingen ilita ki Christ. Ash me kalim lalinita ki makalim siwas baya. Mola siya katfin otela kadinta kaliki loshingen na ekalim. The result of coming to the light and living in the light will be clearly sensed in believer's life. Ekalim ki mola siya. Ekalim ki mola siya la. Kadita ki Jesus Christ siya so misa fin saksinge. Nara fact mo ke kadita ki molan Christ na mama eak fashiyak lagi oye lan metalal fung isipa. Rek malalay honest. Alina kalim la kat kanli integrity siya ngeke. El pure masiwas pa kat kanakilin kaya. Na para kung finwi kat ke mandea. Chon el simus alelo es ke lada sila nga el shikelen focus ke. El saman ke kalim silan kat nga ke siya chon siya fas na may korsin gate kor helang inge matuti si makatlong tari sinwen natala faka ka pa inge. Katil kalim wangin katay na lo sinil. Kat fin fak makat ay nga ni yorol. Kat fa fasya sin los. Kat kikiyap ki makat fak. Oyepe ki makataro. Tasak ta fin kat fa fasya in kalim. Oina ke el os in kalim. Na os ay nga ni lashirin siya sin siya. Esan siya swen natal. Nara kita ka na siya malututin na siya misingenge. Long silan kat na siya el sapay mawin kulo si fan na natal nge. Nakilta ka nge el teta ka na inta katrela mo mana na sinusi. La Pharisees ka Sadducees ka kadefak mo met na ko siya met asit mga tewi. Mana sin met na kewa pa. O yes si mawin kulo si fan na natal nge taka mise ke inda molikat lang Lapan lang si silal nga el sa poema wen kulo si natal nga tikisipin me o yesaya a kisipin nilala nakikatin mo ule Nakiakalemi yak mo el tita ka sa poema intan lan ka fela men fela singan lan ka yak tari kisipin makuluklan fela singa Nara nga kuminan alena is ki masimakalemi yak ki emalutut singa La kilemil taka akina shishke sin ganek kalimin taka na shisha nga kuminukwe falken lem lashmen mol kalim apataka yorol mingi. Na pange shlagun me malutuchima taka na shishke kadin finak kalimi mapay na paylakat metlalal fungishe na in kalim ki rela lakom. Kat finan ka na ki malutuchi ki wiksinge musenge relevant silan malutuchinge apa. Finash kalem silash nga yorosh nakatin kain tafula na sinmet wiyash makatangon mo sonna arulena me obses ke sonna isna pay ka fatamize lappa elusya ka shalep ka lalie kadin kain fototo yangin kain akademie na sinmat wiyasha na nga akademie mas ngipel posla kat kanuti na silos mange ta siyo yema metla siya kain alana ace fakla siya pa kadin show it by example Jesus si Lorela example si tari kadin diya shikasak si tari nga kumindi arulena upe nga kuminduti Metwias mason nataka na kilal fung isinge. Fin kat long nong yen kaya walos. Katenam felos. Ka oye fakama. Mayen kat fin fa fashes ke kalem singe. E kateta na kilapan.
mi se mo liak se ka in so min ke se kan la when si fan na din kat ken so mi se ke as kat finita na pai kat matawa ke un talik na ta sha la fin pa talik sinata ka pai la kat kain ke se kan na naksin met sa ye nara price singe te pe ana si te Isaac mau to kek na finon moria pa kain sang mole la meta te shakel Shaki Jesus Christ mo ke fan na naral ta ko aksha fila role si lal nge ma se fan na mang je yak si koma pa nga ko min lalal fungi in lalal fungi ke wen ko lo si fan na ngela el molikat la tari na nga aksha fi ke ma singe asho ye makatta na yorol si koren sapta singaul si fosse academy nga fin kan usi ngan kan reti faksilak ngai singal si fosse singai fakmo kosin kosin etawiya ino na king etawi Christ kilemel so ka likia ka singe yoro shirun matamalutut yoro el sangsel Paul Damascus na Paul el samos na mo kosin etawiya ino na king etawi Christ na pasi sara mana kay wang akong akfasya inna rin nga talish kasaksilan lem ngela wangin malseko el kisya ka na la fin saksinga na fin kat fail in kain na kaya outreach si mga saman kimtawa kaya intro them to come to Christ na inna nga kami sudba shkilila esap nga na kumpa kusrela mo iten kasas na run lem narakat mo tawa kay Rosh kat narakin siya ula sa Jerusalem na fakat fast na siya pangay mga esta ke malutut singin kasha ya ngan ka inis na ke sacrificial atonement si ma lemi lorela ke mo lalang na pelin nga wikom in ka ensom okuku enene na sin matwiyasha tamliban belangan flock na room in ka en shavan yawi lamalap Kadalle true malap kya katanya na wo matagal ke gospel law son saptatori foshinga langos na ke lungol siyan. Tako alle ta fila mo lutuchi ke foshina ke singan me goshi ke ya. Wana tigin la kalmi John 3:16 is the most alle ite ya foshinga ke Bible. Al tram kini ke ya pe. Katlina ke machi pang nikotima siya el tako ke masap. O chisha silta la me nikotima sila na. Elina saving Christian. But Jesus Christ himself, pang a Christian mga kung pang a pakatang yok siya nga kung maskam siya niya. Na John 3:16, ilan lakata ya el, pang nga nature lang gata. El lang siya fel, no phone na lang siya, tasakta. In full one forcing in fact mo, that whoever believe, paano tigin na lakalan niya, mas siya nagadin, for lawli aklal fungi, nagadis mo mapatpat, wala ila si ma, sampram kanya kagaya, ke forcing and make eternal glory, eternal, more mapatpat. So, for God to love the world that he gave his only begotten son. And not rela tayong kenikin molds ko na fellow. That's the common grace. Mansing met na kayo. The transition point yung mga kumina, nalikalam kaya pange. That whoever believe shall not perish but have eternal life. That whoever believe. Natin just in fact, key na ke grace about faith in Jesus Christ. Pange key singa. You gotta need to unlock that. Come put your faith in Jesus Christ. Now I'm thinking, man, born again, got from kin mang pero na kayo, isus ta kang ngan God. When pang isus ta si mas from kin kaya. Wang na pa ma fela kan sa mo siya isus. Fela tikan utyak, mo siya isus ta siya. Or malan God ken ngon man God mo kayo. Why? When you put your faith in him.
tigin el daga shaman fosli me gosh chipe fosi garchil fakpi nga ke malutu cheke takin yen furniture nge ke me tabernacle chingan na ke I am statement it koske son gospel al son nga fak nga paye la bangin kanikin mo so son el daga in academia la Jesus pain kanik so mataga in kasal in the beginning was the word was with God, the word was God. Nakwa kitari madain kalam galashin kanak so fun. I'm the way, the truth, and the life. The man katina kanin lalfong. The gosi lan me tail get the kain nananko. El the kain mole la pa tigin la kalam mi fosing it kortingal. Fosing it kortil wal leki na pa na. El rid biang ang amen kasi kata fosing it kortil bakalam mi. The cartel ties pa ma wen natal inta nananka fela. At a fela in ace mole kel. El mo kay ma pankenik so kumau siya mole siya. The fela in ace mole kel. That's it. Kataga mat ko sa kaksakin kat ke Christmas kada sum 20. Kung di na ke sketcho ma announce siya ke local church throughout America nga. Mat ko sa nga 20 Maui in kaksakin kat. Isus left finan Bethlehem. El taga isus left 30 years later. 30 years later, ilan mo kay Calvary. Ako mga taliye, lots of pa itagang passing week pa itagang katil na shalayak lang mga tari, wana furniture digin nila kalam ngayon, fat na si kum na, yasin ganigin mo, so ko fan na. Takain kasama me. Conceived by the Holy Spirit. Naray sus na si mga kuminan taga na kilalad fong isinga pa, ngan ka dinilya, kakmuli ka tiya. Super mga ele tala katikan siya na moligat la supaya mawen natal mas nga ako mong kalam kaya pa crucifixion day per resurrection lala elu siya kanik mo ko taga siya to ka let it kain serve baka mas mayok siya met na sikom let it kain nanan ka taga siya medal taga nanan ka let it kain siya mole. Now with that, we the teacher like the interest kalingan, katin na makatimta ni Jerusalem laso. Oy, to kana ke mol chinga. Bakret commission chinga. Metalong algo fashing algo tinga mol. Te pelin point finger anga. Oy pulu. Panga ngala ngating treskel tram ke ane feed my sheep, tend my sheep, feed my sheep. Tram jilal Jesus na sel pita pangan. Ingat dia mat sijel fakpen na sil pita. Ingat ang na sil pita silyang setan somnigia. Eleta modi ni kwa lal pita. Pang mas manan kanale le. Eleta me pael ta kana kaya. El ta kan la siak ngan fok makluk na kay wayen makay na pakanilya kayla. Na with that, may plus kusain na kay wa pang masing Jesus lang sikat na phone na. Ngon fok makulukin ka nga enenay kalakla faka put your faith in Jesus Christ alayilyak mtawak me sacrificial atonement si mga sam yak yamante afana auditu nga payak nas na sikat le bring us back to be like his son Jesus Christ. Awang, me siya gas wala na tagan si back kaya kat kilala from Lasha. There's need to be a born again. Jesus Sivana, truly I say unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. Ina na si suslashe. Na may point finger. Point that finger toward yourself. Lipan kung Sivana karangin kung nage o yesing may kung point finger mo di lang yok lang kat na sis kawan natal katin na kan shaking pela may tayo ta kana ke wala na sing te pelin nanan kamit man siya iltin at kanan kamit el ta nu siya mole singa ta ka kel si fel long for singali ko ngala long siya tigin for singali at the fella in ace mole kel fella
Tien ko sa mga Tien Afrika mga fa mo fella at the fella in A's mol kel. Kel singan Jesus Christ mga pa mi chef in shaksine. Na siya ko man kon for point finger my law skulu. Mo braga mo singan. Bro ta len ta kana ke mol singan. Pa Jesus Christ. Kat kulo malap ke man ke wa matako ak fashia ke o lutu singa sil tigin treskal. Baraka katin sil batako. Na ken kenek mol so fun. Jesus pa me is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Son il sumasla masingan. Son, pamit tamalitu chima lang siya kimit, the beloved disciple. Mit tamalitu chima lang siya. Siya kain chimus lang siya nga wana son. The beloved apostle. Awana tigin tres ka lakal minga. If you want lang siya God, katikain ito God. Mangon pa sam kanyang. Nangon man kat magay na pa usye. Katin mol kin lang siya. Wangin kenek siya. Akwak lang God through His Son Jesus Christ with the work, finality of God the Holy Spirit in God. Kati siyang nagangon man God, matalal fung. Na kung di kain mo, manikalim ke, or malasha, action lasha. Finga chisis sa kangon man God, mta kya ako stin na kya akwak lala, chisis lalan ngan God, fa ko lang ngon ikalim. Na parka day tala, mitchingan take, akwaklan God. Bible of fact, test the spirit. Test the spirit. Mat nga if wangan lang siya, wangan misla, wangan oyangan siya. Wangan nganin mat nga. Poli lakang te romal course, sapta na fonchingan, moli nga na ba mola, moli na ka misya. Tigin tres ka lakang miya kaya. Nicodemus brought the law. Lal Moses, Jesus ilucheme, grace. Makadash ka nga. Dispensation of grace, lang ka lang yok lang God. May kum nanan ka may tingin. Jesus magaya na bagan nanan ka. Is next coming, He's gonna come as a King of Kings, as the righteous judge. Nalingin ay matame, intercede God. Past, present, future, makuluk lasha, el lang, el might iwe silas, el might iwe silas. Lang kat maliki, past, present, and future. When I think in Treskalakalamin, Mac told you for stone like a blaspheming of the Holy Spirit, pamasifan na tigan nas na kaya. Liban, kung kurso, kung pasapas, kung rap ka, kung mara kain mapakantin. Ngat na ron Jesus Christ. When nakatlik na din ka, ngat na kaya, siyaksa ko musisil sa kaya kaya. Ngat nagawangat na ron Jesus, efa is, mo mapatpat. Sala betay ka Old Testament. Sa layak lang ng fun naman. Inkalam na si kumla. Stigin siya, may Mormon siya, ntafaka. Joseph Smith. Inkalam na Joseph Smith, ka Allah si masam from kinyak nage Islam, Muslim. Inkalam ka na, Jesus Christ, magkaya na pa yung kanikin mo. Man post la lutut sa tao, fashion yay kat na namin siya. Ako minkalam ka na, Jesus magkaya na. Magkaya na pa yung siya mo, mapatpat siya. Pasonil tagan identify ka gospel sila. Divinity lang Jesus Christ. We lala. Matagan ka siya me. I am the bread of life. Kasi bariti, I am statement. May course nga, may ngalang siya na po yun siyang we akyok yung masi context siya matigin ta I am the bread of life.
I'm the light of the world. I'm the door of the sheep. I'm the good shepherd. I'm the resurrection and life. I'm the way, the truth, and the life. I'm the true vine. Joseph Smith dengan phạm mga Allah si ma Muslim Islam ngam tasam sam kinye dengan phạm ma men tal tafala ngake sha mo bang kat mo kachilas nga is a living God katla lepre ma sigam sheko katlan met nage wide pasam from the rela man nage wan ka fel na la me shikya kinye na Elon Musk si met ma ka met fela elke us met som nage Mars le forskning elke us met som nage Mars Chisel da Misha Mulya Katakasilan Meta, Lenuskat Nage Mon Mapatpa in heaven. Now we need to really look where this is coming. Metkusha Namnasias Makla Shane in Teganushe Ma in a lacom. And Mary Getaganushe in a lacom. Samso Chinga Fos Alcosiakal and Megadin Likia Lalvin Lashke Meta. Government lost Teganushe. Education system si fela nga teka nung siya masi mga kung enan askia. Asyan Jesus Christ magayin pa usi model asing niya. So let that be the foundation si mga insiba akes makanyagat ka in kanigin mo so kufan na fela pa Jesus Christ. Kat kulo manlap ka pela, kat kulo manlap na si Deacon Trescal, kat daw siya la kat yung met na kuwa akilin met taskin na kat kaliyan. Dagger tamdal asmalin kulo malap tu obe tamdal melta tu wanangen tamdal terry tu kulo malap tignis mira porni kum kulo malap kyasan tamdal dalbe wopeker kum kulo pe kamal friend tarlian na kulo malap dalbe ke faksyak lungen Broccoli Nathaniel kum kulo malap. Rose Tan Tarliana kulo malap kenye ke actively interact kulo malap. Kamal Ringston na tuwope. Papa Remos Lifay kum kulo malap tuwope na siyum. Kenye kulo. Ne tamdal kimi chaylu kum kulo malap. Right? Kulo malap kenye. Na tingin pangan sipe pako na nalify el patakaliki met olutua kulo malap. Akada flo somnal tingin tres kan lang taga kaliye program lo uso. Tingin kada usut pela kulo malap ke mana kayo kulo kaksakin gat. Kaksakin kat, gulo malap lo Mr. Lipan ke usapan siya liyaw ke malitutsenge ngan we campaign kain aklen metlash ngayon siya kung akalimyatari ngayon ke aslo usan we kat ke kaya kung dutikat kalau Mr. Lipan dutikat ke sapta si penangay siyang yokel negatimas na ensi mga dake neso me kaya ano ke lakalimyenge ke osun siya ngayon dialogue sila los ngayon Naka-first na sapta ako speta na yun pa Samaritan woman si. Na maasira nga akademia sapta yun pa met kun si. Sapta si nga siya pa samsam ke el akmoliak met si Michelinakos ke Lazarus. Alento evin akos el relay fa tolu nupe. Nga samram nga ke me o ye magat dutut ke nga la yipsi mga ke samram yok ke dutina fan en kalem silo me kaya lemisilipan pa met mason ulchizas nga no fona ekle eismol pa kalem ke Nicodemus sesin met malesasta ke masap ko ita me ki eldaga ke usingan akluo nagimatayan si ma katsamram kin nagela takala ne te takana nasin me met shanam ka
met pagkapak wangan makulukla matayin ko susi pa chunte eklepe mo lagi sapta ako siyan. Na healing of the blind man in chapter 9, pangan o yesim Jesus gave discourse of a good shepherd. Mapatakan nage sapta singa ulbenangan. Skiliya met kunji 11 nage kumpayan na sipso ko nage pastors ka and falensum na way na aksafyesingan pa ke el sonol pe ke o yesim masikyak ni si Lazarus nga na. Elak mulya lalak. Na pange may bread of life si ma akademiyak begi. Ka finde ke living water na gemtain si maisun ke welta. Mga ninta ko in akademi na siya na paila. When kulo si fanan din kat. Kung siyam ko na Joseph Smith, kung siyam kun Buddha, Allah, Muhammad, payapal nata siya. Jesus Christ mo kay fun na ba kalimiyak mo mise maulyak. Desyesin mo mo kumakalimiyangan. Nagi kung kapsa nagi political fiat ka masikyak mo siyenge mo leksyon na usi tonin fong na sin matlasang kulola kumakalimila. God is in control. Pela si mga tashkeng malang nilan kat. Il siya mas na gospel sing el fakla lemil na ash na kim taweka. Il na ash kim taweka. Il ita ke galaxy nge. Il ita ke en Mars ka en ma kum sham kun mo mangan. Il ita il we ora mangan. Nara lela ka din dikiya lalal fungilasha. You in Jesus Christ mo kay fun na. Amen. Na wala kifaksilak mga taga ke mtawa kaya pa iklemulan met mataka Nicodemus kitalok sila na sin Jesus ya kam tain ko so siya kam met kun singe ko pe Lazarus kinga kung faka kikastan ka dakat profess magat metlan ka ta ko kalim singan kamulala singan kat kansang na sinmet wiya siya met dilimet lala na pangayan si mga kumenan work with rekma seksin kat papatamash mayen malutut singa sham kun na yok katin rekma kun long siya na sin matwiya siya. Amen. Nara ekalem nga usi unso ko nga kadin mabto ko nakapakakali inkarani me mga kum inkarani mga kum Mga keyword yan. Karen ni makat Kadin faki molgun. gospel Maksaka kadin molgun. Karen ni. na kasam ke na rin dem Jesus Christ pa ndo ka kaya na unso ko la Oo. na shuwa singe chinge ala na akademi faxing yo
Tingin ngumgulo ke un sukwa. Well, Lon sila asan yaiko. Kada sumna ke program kaliye tingin. bumasen. Well, ngai spela inaul kat lagay wa matlos ke kashin kol. In fact kulo man lap kakshigin kat ke. Litina wo mata pe inak esmakin yagat kai shige molin life ng large. In oil lang silan kat kada ka na ke Rome sapta tolu fasingal yana ke tolngol siye. Na sette tigin na taga per samram kun per Rome ni mekos. Naragat akwat na ke lang nuola lang Afin rakadin taga pe Ars kalim sina ke teams ko magade samram kun pe na ke alun dutang las ke shen rio. Ne ale kalim ale yo makan samram kun ya. Utaga siye polo ip ma samram kun ya ka saman ke mante far. Ale ma archive se ale kalim tari ke pensinge. Kadin taga na rela ako lang na ke mwelutut na ke shen rianto. Lingduala la Friday sette na shen ni kataga wrap up witchinge sipa move na ke witchito ko an. Kad panang nga ate sing. Kade schedule si may kaklan sila tigin tres kanya wang ngam tanan ka na bang masilipan nilin na. Lipan nilin na napay masing. Ditutan na kayo wa. Na iko bang uyi ka na nga katao ya ni chingal tolu ke dutang taxis. Eko ma
dan kia ka eflok tliksin tik na eflok kyo malalo sa ka dataga mana tikin liti ya olit tungai ngai som proy pe ke liti fak na shin show log na me shayan mashing panang kat meditate ke kasnan kat ka proy na shin kat ka to kya na ke ka shimange katinalita long shishi masham kam jinga katinalita mol kun na pala me kalmen long shishi el sang mana ke what Jesus Christ el surrender everything for me and you. Now with that, cut na phone na matulad shoot with that same mindset to surrender all to Christ. Surrender everything from it to those sang na phone na sin God. As a man, as a living sacrifice, holy and pleasing to the Lord. Pang me may kayong follow si mai som narun kat akin siya waye in siya sinalitak yang through his son Jesus Christ kat follow na rol. Sang na fon na mar asyo sa na pamula siya. Siya fat na sin matamal lan siya inscription siya ang ke coin siya ngan. Siya mat ngan tapu malal siya. Jesus fact sang malal siya. Sang malan God. God sumnike Genesis in the creation. From the dust of the ground he formed a man. Through the nostril, el breath, the breath of life. Malan God pa mumulash. Malan God pa etuto. We have to give it back 100%. Follow ka ng nafon nama what rightly belonged to God. Pamulash. Malay, he created us. Pela malad, elim si pelas nga. Or makin na siya. Everything we do it for the glory of God. Katru kaksikin God, pangan from oil lang silang God, nga tikin tres kal, tikin mekil, kadato ka wiko was lututem. In oil lang silang God. Katru malap kaslan mat na kaywa, wana nga kalam niya. Tamal si wears nga, ilsak panash ke lututa, PhD level, elash ke lututa lara. Kada me karngin pa na pella lan ilan focus na ke. Ta nga kum ta ka kat focus na ke kaslan God. Me manti na ke shenri. Kati no kyala. Esam kat sano flokwan lem. That's it. Kat sano flokwan lem. That's it. One machaya. Kulo kaksikin kat ke mana kaywa. Asumnal tikin tres kal ke pelchinga tikin kum kulo malap. Well, Tikin kulo nus kumme. Kaya maus sukunti kya. At bangan tikin kulo. aksin gat ke taga ke lusa singayo. Ngan wi komin faklo malam singat ke maluti simat kana sesnge. Ngama en sima ngano nakyale matang sinazika pa. Finan yun nga uchak ke 2002. Singa 2025. Yelong dolu le bange. Ngarski nga ngat laliela. Siya nga pain manake naron Jesus. Napangan. Nanchima ala yokshibe gatin fake gospel singe. We on skolal mas na tinis shuwe singit singe. Ala lang sinapay ma damlasan damdal yay ko yakla. Nara ataka ki mananaksiki makumakalami ke John singe ule. Aşkıta beşip na tikşetiyem tain kalkal singe. Bing kemut kayak mo Jesus pa shepherd singe nang akum fina shepherd imet nge kat fake ka pien kat fototo lewe. Pien makat kain or alam mo tain karas na ron Jesus kaya. Pien interance makadinan loang na kaya. Kadinte Allah na wal singe Allah na ekin met fake. Awangan met kat pan man na in Christ. Na man fact mo ngayon na nuselos mepe. Elos fa long pasek. Elos na kayo fa.
우시 판나 레유엔 마치버 치 판나 나 반응하러 ngakulo kumulitu ngeta kain buikat kashikat kadin kain di lain kenek fukagat kain lectionina pando ko ema matwiya siya na yun Christ pangayan si mataga na sika kung malap na Mr. Lipan pangay fakshaf la euro ka avlok na yun kali ki pray masyo to siyong kali ki pray Gal gulo malap tigin wena tigin tres ka lakalan mine kadasom kali ke shiproy fashilik. Namnas we got keproy. O kat flaken lash kat aleshu malap ke aushe som lakum ushe gas molum. Inala kalamina shish John 3:16 lakum nanalong chefel. Lakum proof ya ke supaya mawen na Jesus Christ. El daga en wakiel fin shakshin. El daga inela makuluk lash. Nara ke fashili lash o kat flagna ngon no min we got kai shie. Pain kat na ken kat esum na we. Ino ilong chilong kumus kat ni malutu kat inchil bana daga kakshakin kom on na shum e yok ligin rewa kat daga long gas molum. Min gas molum magana ba ushe mol. When akalimikla kasa ikla mat meta by Jesus Christ. Liti God continue to uskat ken payalom mapayalom na kayo magayna inkanik in molila kaya wala tu. Ayok ligi na kayo kat flatin na kaya fashion league ko nas siya kan na in siya ushe o yalomin ale uskat na kaya akes makanyagat la iminen flokwan layam Jesus Christ. Rapture siya nga kain sikyak anytime na kumaga na pa in control. When alutut la Jesus ke popolyak mataka kalan ke matayin singa ula limekos ako la limekos tiyan. Nara fastly glass ke bel singa napnas wigat, point akes makanyagat ke walay lalong ke shupelong lakumdagan mo likat siya din sa ano floklan when na yung Jesus siya lang ulas at true kaksakin kung kemana gawa proy kay name Jesus Lord and Savior lan fell. Amen. Amen. da malap